Ka Sorkar Jila Lingba ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL kalapan kare nakabenta bantit jaka nakabenta ka surok 4-lane Greenfield Alignment High Speed Corridor kabanya Lingba kalab South Likishnong kibahap hapo East Giant Hills District. Kini gishnong gikentup ya katuber sok syri tuber kamay shnong wapong skur Larambay da Simpeng, Mokem, Larambay B, Dikia West, Dikia East, Kliriat East, Rambay, Satay, Punur Kuba, Batau, Lakadong, Latdo, Lakadong Umat, Lama, Borghan, Natbor, Den Satlang, Kwator, Dam Lakang, Latwa Wupung, Hinggarya, Huroy, Lahalin, Lejri, Borsora, Kuliang, Kyang, Lumpulut, Donaskur, Dona Umblu, Berata Cerah. Haba pentip ia kani hakasan trik nailar u district collector ke East Giant Hills District ulaong la pentip syakipat ba kino kino jingte ki pathamai ni ki kampenroy haki jaka balai itho nakabenta ka jingshna ia kani ka surok 4-lane Greenfield Alignment High Speed Corridor kideban yo shwaya ka jingbet na ka office u deputy commissioner. Nalor kata la kdo syai kino kino jingte baklem yo jingbet la day kiba shipor ni kiba ne syirta kibala penyeng hagi jaka bala terwa penyait yang surak hadian bala penmi yang ngejing penbena anam shimshu kum kibadai hok bandang yo ya kano kuno jing siyo bailut kesan hakapor batit ya jaka ne pentrekam ya project kani katrekam lang ya jing tei jung kiriu shimet ni jing tei na kabenta ki kam khayi pateng ulaong u district collector ulaong ru ba kani ka hukum ka ba ula penmi kelas dang trekam mardor nadu bala penmi ya ka